Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Ivideo yethu yanamhlanje izobe ikhuluma ngabantu abawu2, uVuyo Dabula naye laphana uKay Sibiya. uKay Sibiya simazi ngegama lika Ayanda khona laphana kuzalo. Yena laphana uVuyo Dabula simazi ngegama lika Gadaffi khona laphana kwi-Generations The Legacy. Ngizothanda ukuthi ngiqale ngasoke laphana istory saKay Sibiya. uKay Sibiya uzojoyina i-Generations The Legacy. I-Generations The Legacy i-team yakhona ikhiphe i-statement isho ukuthi uKay Sibiya uzoyijoyina, and i-character azoyidlala uzoba ubhuti kaJack khona laphana kwi-Generations The Legacy. Uma umbukelo we-Generations The Legacy, I hope njengamanje ukuthi uzothokozela u-action cause uma efika uzofika na something ukuthi amathiza bebengakhiphi ukuthi uzofika ezokwenzani, uzosiza ngani, yini yahlahle irole yakhe, ibase kuphi. Uyazi-ke thina suZimi Live ukuthi sikhona for wena, so lokho sik-update sikutshela ukuthi ahlahle irole yakhe izobe ibase kuphi, uzobe enzani, uzosiza ngani or uzomosha ini. Ngidlule phambili-ke ngikuso laphana istory saVuyo Dabula. uVuyo Dabula ngeke ngakhipha ivideo ngaye kulamaviki adlule, ngisho khona laphana inkinga abhekene nazo. uVuyo Dabula wayithola esinkingeni mayelana nokukhansela i-Generations The Legacy. The reason ayikhansele i-Generations The Legacy ingoba ile series yakhona laphana ku-Netflix ebizwa ngegama okuthiwa uQueen Sono. So ke after uNetflix ukhiphe i-statement usho ukuthi laphana uQueen Sono useason 2 uyakhanselwa. uVuyo Dabula uyithole esenkingeni. The reason esenkingeni ingoba wayekade ekhansele i-Generations The Legacy, ekhanselele for le series. Abaphathi be-Generations The Legacy bona abenza ukuthi uVuyo Dabula eyikhansele. iBoard ye-Generation neyakhona laphana SABC yathi kumele ekhethe, it's either ukhetha yona laphana uQueen Sono or ukhetha yona laphana i-Generations The Legacy. uVuyo Dabula wabe sekhetha yona laphana iQueen Sono. iQueen Sono I hope abantu abaningi ba-understand ukuthi why ayikhethile, cause wayazi ukuthi izomvulela iminyango eminingi and ingamenza ukuthi egcine as-actor overseas. uNetflix wabe usukhansela yena laphana useason 2 wayo laphana iQueen Sono. Izinto zaqala zabheda for uDabula. Zikhona-ke laphana indaba ezinhle for uVuyo Dabula naye laphana ayikhiphile, oyesho ukuthi izinto uzama ukuyilungisa nayo laphana i-Generations The Legacy uzobuyela noma yinini. Nayo laphana i-Generations The Legacy team yakhona iyahlangana nayo noma yizo yona ibingasikhiphi i-statement esiqondile, kodwa uyazi mina ngizoke ngu-update amakhona into entsha ephumayo. Kodwa yena uyisholo yena laphana ku-Twitter washo ukuthi uyalungisa izinto zakhe izogcina zi-right, abantu aba-relax, uzobuya laphana kwi-Generations The Legacy. Uyazi-ke if ufuna ukuhlezi updated usubscribe lapho and ungakhohlwa ukulike. Danke, ngiyabonga.